Shugor nakaslem jong unong san Hima. Kajing ai jing hikai yaki samla bat sengkam sengjam kadai kawai kalenti ban ai minsim yaki ban yang hala ki jong ki kejat. U MLA kanot shilong uba Adelbert nongrum ulas dang ban ai jing hikai yaki samla bakin yang hala ki jong ki kejat lingba kajing etrai lang bat ka Meghalaya Social Development Society. Habakran hakane kasni nakalyang uba Adelbert nongrum ula ai kublai yaki bawan ai jing hikai yaki samla ki batrang ban yang hala ki jong ki kejat. Kasian ka baning kong bakila yo ya ka jing job bat kermen bakane kasian ka ba mentaru kandong ka ba job bat kin yo ashibun ki jing mentoy ula benrap da ka baong baka Lawei kadai na karai ka ba Shim Mynta bat kan long ka ba Phyrnai na ka benta ka Lawei ka banwan shu ulaong baka roy ka par kamdei tangha ka basna yakinala bat ki wei henry ka jing hikai yaki samla kadai ka kampen roy ka ba ne sa bat komo MLA uwanra yakini ka jing hikai ban wanra jingkla ya ka jingmo jing perkhat jing pat ba bar ka jing hikai ru ka long klem ka jing lot jing sap bakin yo jing mentoy shibun ngite bangimla shu ban yo kam sarkar bat khmi lenti ya kata henry ngidan kam ban yeng halaki jong ki gejat bat on up khmi lenti shu naki wei pat taru i bode nam ta tailoring but embroidery i kong caretaker pariat bode juga food processing kong delmon harsomat kong ju bode juga beautician i kong clarissa pariat dan berani mata dan bang dalru kong kiwi de ki skill trade kong yo e cikai kong basic master trainers kuna mereka for ke machine meniga la kabu for ha ni kong do but pau jingai ko play ko bakar pang ye rambasno ibai ko eat by have kongler iba mereka pakai swift committee ke jongi ibala ai ni de hall ila na ko ta pan penya chakmat ye ni jing tumu ko play ke skill training amar larang idon ki trainees ko bon ba hangin pulong po school ko colleges ki institution ka kalong ba ya amang hapra ikiya kita yang ni pat lalong koi semi permanent Mani manbu kita dia nak berta punya ikam syahmat ada training oper lembaga sien gabani kong ngayo jing job ada training ke bakat tu kan ki treat layak syahmat tidak dulu nomor begindon ke numbers babiang ngimsim ngayo kan layak syahmat ngin scam bo kaliga kenti komenta komuni ba katono mo response jongki bayi ki batuan ki samla pentai bercadang ki lokbir udah namani kani kalau kejungai duksa khamtam ikon sama ada kan kilong par kidon dalam bagi kamtam kilong pa kidang Shim dia kan igalat lenti bagian yo ini ki training opier kamta ka skill professional ka jongki kan utam mapi kum ki sama ke bangi ki lenti bagian long Lawei na ka banta katei ka lasai ka walwa nomor kentin kong future lies on how you perform today on how you think on how you take a decision. Kuno rai official, kuno papi perkat menta katakan rai akan keren ya kalau syai. Here we have with us. I have seen some friends from other communities. Maybe they may not understand. Like Hasi, I think from this house, how many of them who cannot understand Hasi? Would you please raise your hand? 1, 2. Okay. This program, today is an inaugural program. So myself as a local MLA, I just like to highlight few of my messages to this program, which I feel that is a very auspicious program for each and every one of us. So the main important thing, once the training had gone ahead, so the trainers will explain you as they will explain you accordingly, so that you will understand how the training should go ahead. The ani kemat makan pau jingkemen dia piway di belah pelajang buat koridor. Matrai kita nak pernah nanti kita jual
let's say macam Mynta ki training prepare ki skill training ki way pak institution you don't bah any one of you in this group who had gone for training I mean some way back in other institution any one of you don't know balik nani ya boleh juga cik way ki training so surah ki semua jadi dari day san remote nyobot to pilih cakap tu ke training yang siu bisa kani ofuan Mynta kadai lembang ke development ke scheme development ke masuk tu wakani ke development kanum dai kana kabar ki development ki drainage ki footpath lani ke lani ke light lani ke retaining wall mo ndai kani ke scheme ke bangan makwa bangan divert bangan convert mo bangan perkelapan serta ke human resource development itu juga ni issue kiwan pada state Meghalaya as soon as they could step in our beloved state they saw lots of opportunities ki opportunity ka kabu cho phai sedang semon tada kim subang chu bani phai sa chno namar ngi pat kum ki priyo ko jala ki khon samla khamtam ki kwa tang kam sarkar praja khanar hajar khatsan hajar casual contractual still kadang dalam kata job insecurity orang lain ke kamu still ngidon kata job insecurity kadang nangi kata jeng mong sky nama contractual kan license substance telah sampai kam lakukan project ini buat jobless dia Mynta yang ke job kita bodoh beneran ngaku memang ngaku keluar yang repetri hom pi kum master trainer spek bahaya ki tadi kilong ke Hima tadi kilong ke pa ki sama ki bawan tista mo ngaku akan ada sekali part ke peskin kata mereka kejeng itu kebakerpang nak Mynta job kami tak certificate ke certificate dah vio la syai nak beli OEA nang haru ke skim kunungen yarap perseng ki kamu jopi ngila manwat panak sarkar kundu wala menyerap nak Mynta jopi nomor marui individually ka ye mangar menyerap dari sarkar leda togetherness mo lembag jenong teli kawi ke sarkar nak menyerap maka belak naik kam sarkar ni ha menyerap ifi mantin ki machine banyak nginwara ki small scale industries nginwara ki medium scale industries nginwara ki big scale industries pergi kon samla syai nak hendak nak keren nomor kali ni state do kaniko nakwa epi bakal ni Phyrnai ni arprai war mong bayat mo wala mong bakadap badai ba sikha jono mahapan pep kita ni excuses nai show kadang-kadang ke juk ke bagi menteri itu sacrifice lo kita ni bukan stang bapang bat bayam gila pep subhasil mereka pacul kesini ini ke skim mau mengadap bon ki beri utrai sini jadi buat dapat untuk ke skim anu pun nak baklai ke skim ini cuma kerja ke skim belum telah sekian mau kata di mau promise yang ada konstitusi kami kemat asal beli election ke mana ya ngam terjutok anu tok itu shen pisai ke skim pun apa nak hanya di konstitusi kecogi pesalong pro pesalong sarong bahkan pesalong ong hiru bah blend kecil cuma buat buat kamu blend ini lagi bunlah menhapan tiada terjupi kain mobil marui beraja kau ingat tren ada sis bangun asbangun kadu lakan boy kain mobil kata kali mana iPad siapa dengar jik tubuh mata kadau kenal udah lain tadi walau kulit udah lain tadi kapor mencuat juga maintenance juga great grandmother mo kapor joki kadang age ka farming age their age is a farming age mo hato por mo ka joki kadang por kadang kimju kan mau kam sarkar hendai kapor je imei ipa jawan desi imei ipa jo katul bayar dengan kerta hakapor imei ipa hakapor na yakla na kasam Meghalaya hati por pak kam sarkar la shwan tong la shwan tan na yeng la shwan kring na yeng lagi dam tang matrik ru ali wan taino namar ka kam ka bun kinong tri kim dot la tang matrik ru lawan tan mentapat la adu PhD ru bio kam kene ka training ka long ba in kimyo ke jing toy na ta jing chopi ha ka pathe am yo kam menta te ha ka ne ka training ka ke bok ka na mi phim lokhot và phim long kiểu đi bậc cái đây là lên cờ chính con chính kia và phim lại là tớ luôn chạy đi dùng thực như trong phí không để sử dụng. When you on entrepreneur,
entrepreneurship but enterprise. Entrepreneur ngatrai plus tu uno ba Shim ya kata kakam. But entrepreneurship kadai uno plus dang ya kakam. Dah kapa udan ya kita ki qualities ki ba kakam. Boleh bandan tada useng ya kano ka enterprise kata kano ka lese kano kakam kapa useng. Tikini iba ko apan pia punya lagi lain tadi. But hagani kasi anu patai dunia apalat namar ko bangala oifi. Aman nak Saturday yang sadan ke kelas ke bakar bang nak bertakan ni. Umno bagi nikah pi, koma pi kita ki basalam kita ki entrepreneur. Ki qualities ki pa pi di bandan. Kawai ni ki qualities ke pamangi dan kawai ni ki qualities ani ka jinglong ke pangi di bandan. Kalong bagi dia belong ki pa yang ni scam ak jingbor ki sipakat. Yang kata persistence dan perseverance. But kujuru idon kam yang kata katong kabang ibu Ahmad kajongi di dok kendiat ijing mai kang ang bede batkan program tangsi balik ong development kabamot bakno ginamban inhaban klan syu lani batkan ha syu lani batkan tiu syu ya katu kasap kapong kabang pipidan lesi dan tapi iba asdang tip malu malah bede bat ka food processing lani ka tailoring lani kano rebat penbahas isu ya kata bidan kam ya kom kini kijingkai bakam berpetemen isu ini kata kalai. But ladang orang ya kata kedai ba lada ko ba oi ladang istam ya kanu kam ya bandan ya kata ka skill ikut kata ka management skill ikut PE ko ba itu andai an enterprise management skill ka ba kumnong in laban betulun ya kanika kam ka pamidan atau Yasa hatu kita ni kata idea ke innovative thinking ke bagi orang. Nanti kita ke challenges ke jingge ke bagi kendo. Hak jingge macam ni hak don kata calculative risk. Ya bansim kita ya ka risk lani ya ka jingge itu kita tak bagi thinking tahu pakar tik patik. Kamdai bagi sim risk luma. Nanti kita tik patik. Kumno ba in pentulon ya ka tukam. Nama claim dadang sim ya ka ka risk. Hak jingim ko jumi yanum la ban penkorlong lane ban poisya ko kathom ka ba bangi kwa kani khidat ki ba maswa ban mai phang hi hak ba dei ba kani kasi